Pertuari mawari patai lo pujian delan tolo moti aman tolo moti lan uli buah butol lima mota atau bulo dari tiap tulu tare atau tiap ma mulai dia dari lima buah dia kalau ma ini dia kalau kamu pulah dia lehi letan ma mau kau mulai dia tadi ya syukur alhamdulillah pegawai tiap ya atau tiap kalau tak begini ya mau kau mulai ya kalau tahu ya di alanto lanto mati alanto mati lanto kalau tua di alanto tahu tuh dia tolong tuh tahu atau dia beri kontobil mulai ya ando kalau mati awal mula Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur wa uleo kota untuk meladeni ya ya Ta'ala malamah ya Allah bala-bala tunuh dia Ta'ala kata salawat dia wassalamu dia wa hidayah dia dengan rumah milala latanduri tengah itu dia bende dia lagi jini dia kurati dia turut ada itu di dalam itu kota luar dia tetap malamah ya dia salawat wa salamu dua orang Nabi itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat beliau oleh para ahli bait beliau wa batala berotang kali patang yang delando mua milala tadong kalau hati mamanga tersari hati beliau pegawai dia turut ada waktu dia mati bile waktu malu tahu-tahu dia delando tahu dia telepon di Pedoria bangan dia tertiap mampuga roti maman telepon di Pedoria molo di tertiap tante mati maman molo ibarati tandong molo di polio di ulato dia tertiap mampuga lo habari wau patato penggali dia lo alu hero tamanya nanya mukia kalau tai hadiria amberi tawa tatia kamamai mo tinggal ya ma boleh posai dia detalur mong pululah dia okongade dia onodelo tahilio le ya to lipopa kalau mongotilo mate yulo ai duota yudide ngahi ulota ele dulu tela bolabota madelo dale pilotota odala ilo wajibu alo modi tonggota Betul teh pahabaria mota andro walato wanuhelo toti bolong-bolong bato tolo talo mongotilo lo mongotia molo mongotato moto gade tia dulu tada itu awato tia tamamen pada pato miambolam posaihi maafin lo tati to tia teto tabi tayo koto polo. Syukur alhamdulillah kila kalau mengolah utulia lami atau tia malapatat tamamali utulia tio tama jamaja mopia lami atau malapatat atau tamamal dulun mulato tio tak tangali mululato tobo batako awelala to ali tunggu-tunggulo ato to pali palala hulomba-lomba to wal pemata o taul mato to saat itu tia alih itu mamoda pato ngopang gelo adati to tudo lomba to wali tonggo longgumo tuwa to talo titi helumo mo petua lo dulungo boli walo del to yengo to hiang aboti amide to udaan jabong peholo iya mamali barasa tuani hadir lima hukumania puhulia puhutu adati lo mengoti mundo ma pasilo puhulio lo potoli molo taudaan
Syukur alhamdulillah mepanggil adat malipul malepasi walitong gulunggumo tu tatamal kitihlu potuali gulung ngoboli wala wala toyumo tobo mati luango tobo mga biluango amin yung pololimo lohilaw mo lingo o matuango utuli at pagkodi mo limuno to sa ating potito lo ato tingo mihilalaway jini wan na ijini yaro lo iya mailay talo wan na ijini na mga puji na mga lasa iya o paudari mga la utuliya mahile ma mahilay talo iya tauda pa ino Tabi. Tabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Syukur wa dewa. Kompala itu malah de hadrat wa kudrat liu iya. Iya taala alam tua ina imatna itu nala pala utia la tuang dunia betia. Agama turu ila mata la kudrat irada liu iya. Itu mamela talo to billo amal amahe mol mamata to saat betia. Salawati wa salamu bulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangkale patangare keluarga lo to sahabat liu. Wa doa itu hil mato billo amal amahe mol mamata to saat betia. Kopalin mila Allah Ta'ala ilaita timati mamang atau syariatil nabi liyo tomol lima leto toro watin dulu melayu bopila produk mel mengoti mandul mengoti lantu tipak masrin lah boliku asli ibu asli ali dulu ngayo udah di Pak Ramin Kaida udah di Fitri Saidi tomol lima leto untuk kalau silaturahmi mengoti mandul te hati di Pak masrin lah boliku Ramin Kaida wan ore bala lalu utuli insyaallah mamuhumbuta wan ore bala pitono insyaallah mapohumbuta la olo tomomol lima leto deol menguti amanto ti Pak Masrin lahabu 25 tahun lalu mau di diri apa ponu atau tuliana dirungga to masa tuau lo yemen Allah taala juriati sifat-sifat itu adamu ilung dia mau ya rizki lahabu tomomol lima leto derulung putar silaturahmi menguti amanto te hati-hati di Pak Masrin lahabu di Pak Ramin Kaida di Rolo menguti amando di Pak Ramin Kaida wali di Patri Saidi 20 tahun lalu mau di diri apa ponu atau tolianga di rungga to masa tuau lohe mel Allah taala juriati sifat-sifat itu hawa ilum dia limau di indriyati Kaida tomomo lima leto mudung he melatih menguti amando menguti lando iluhana tame itu menguti bunto wali hulawan to ngompata wa tuku balata ilalu paramata tinelidu milata bilangi motatu maka matolio indrani to paladu lan mengupulu tuani bawa imani wan bipor insani tata udah bimbangi maapu boli maapu to mongo eya to auteya o tuhata to mongo eya wan dipolu tamaya hidelea baya tamaya hitile wali paramata to wali undi to lamari wan dong komono di banari ami atia mamai muhabari wan dipolu tamai kakakali wali paramata seribu undi to bulan dong komono to tua ami atia utulia mamai muhabari wan dipolu tamai hehe mua to polahu abaya tamai papa kuat tapi utulia foto pulu. Alhamdulillah wa syukurillah ala rasulillah. Tegane tiang melatinya melawol lo tahdi lo tudu kadal itu. Kemulo lo tak berapa dulu lo mai lo ngalah helumo. Kalau dulu lagi dalam yaitu tiang lipu abuton lo memota to lo. Wa ma tolo dunga. De keluarga helumo dia malah keluarga Kaida, keluarga Saidi. O dalam yaitu tiang lipu abuton lo memota to lo. Detinya malam yaitu tiang dulu kadal itu.
Tapi kotori ali mai, tapi polani ali mai, tapi podumu ali mai. Panggil adat mau tiang kemulo, kemudian mantan dalam mula, kalung tolo mau tiang mandol mau tilang. Tegade tiang milotinya malam ya tiang, tuuru tade itu, dihile potunu au potuata, dihile mengibarat itu para mata, semulole lotinya malam ya tiang, bekalong kehulia, lonto pitangai lohugia, semulolo lo dudu lamai odia, dihile mempotutua lo iya, odua para dia. Kalau pengulo nila salamu mungkin iya intigamu mahila ng patutuwa lo paham tonuli paham lo tuuru kadala ito kadala miatotia walita ilo paramata terwali undi pembuah wa pelamari wanu kakakali tuuru kadala ito malah pemuda lahamari mendali pol insani kama meleka kali ya pola teha mahabari ya sila belo kakalia Pagkaretia, turu kadal ito, may mahabari para mata lamyato tiyato kahua. Diundi telamari wa tugluwa, wanu tiyo tutua, ulalo turu kadal ito, wandi polo tehenuingwa, silambe to pilahua, kede tay habari yolo, wandelo di dulu bubula wa pondolo. Pagkaretia, diawal ya melo atau tia, ada lando mutia mandol, tilando, kede tay habari yolo, di dulu bubula wa pondolo foto gade tia atau tia di awal lo atau tia talame de lando tau kalia memangi olo walio olo nga watu ngolango di malu tayo dia bango dan beli mau odelo dialu butile bango mama ngolobaki tile bango gade tia atau tia olo tandong golo wohe mau lo taheli lo mangotio bulio o wolu lo taheli lo mangotio bulio ati di popolo po ingat kulio ilo huntu wali mongolio bodong golo hura abu walio bodong golo po hindu walio odelo tahlio lio bulo pulua di popolo maangakua ami sampai ilo huntua bodong golo mohulu awamu ambua bodong golo mo hindua turu tadela ito toga detia atau duolo motombilu molo iya ami atau tia masa dia atau tia ito keduolo mo mohulito ami atau tia mamolupito otuba ubinda aja katuone tadi ayam tadi mengotilo syukur alhamdulillah kila kalau mengollah utulia modu mahemala tahila mengollah utulia de irulu tahila wadulo odel di poro talmo bulo tandal heme talo tau betulo de irulu tehabari yolo odel di poro talmo dolo tanda heme tialo olo kutu bunga sambako lomo alo tombato dongo mono ju patato kutu bunga kanari lomo alo tuhuali dongo mono ju banari dongo malo talahabari bori meleka kali dongo malo talahabari bori meleka kali ya humay mero tu bunga ulango dongo purital tuanggango humay mero tu tipu upo dongo purital boy hoto dongo malo tele atau dongo palalango dia lo bagi ama-amango wali pokok jerita udah bawa anda-andango lima malu teh langor murupo dia lo bagi putu-pututo broili dia yang muto pokok jiri balotu-lotuto wali pintu bahe uto ipa pali jalo huto to saat betia dia malu teh ya tamu to desage melatu kuwato indah lalude indah lo pulito dihe to saat betia pohuli ya pohutu lo ya lo mangoti mbuto salde mawundo lolo ameti matul mapalo turu malo iyalo to para mata lo moalo ameti mailo dulu mo to para mata matutungo turu mape mon polomumo putol bolo ma mongongo ameti utule melo payuda mango to para mata motoli ango turu mape mono potoli ango olilo oliamo ati pono ameti ta udah bolo pila-pila lango tadi utule potopo
Syukur alhamdulillah ngopanggelo adati pohuli apa pasi malehuli to saat betia tomomoli maleto amete tauda mailo dulungo mape komono polo mo petala polo mabuk dia para mata tawali tauda dulu tu dia. Alhamdulillah wa syukurillah ala rasulillah. Tegade tia tembibi pohuli apa pasi lo mengotiam tomulo. Ono ito limutu longgalo Jatilang gulalio Mupanjelo adati pajabi ati luango Walau uru palango Turu tadel tiutolia mame motolo palango Walau ma ilo dia diambango Tadula malololango Malo hile le opono ilo toliango Kepara mata lam yato tiatilango Pegade tia Pemimbi para mata tanma pemono apotoliango Turu tadel ito Hile mamai maupun wal para mata lam yato tiato tahuan Pegade tia Ongolu lo para mata to ngalah lelumo Pegade tia tandai bau polomungo Insyaallah to tumuli ngoli malimo bungo To ngalah lelumo Oriziki umamotonungo Botong gade tia Kami yato tia Debo madi utong ngalo mamo supuru Ode ea ora solo Layedu umuru Numeo tumundulu Tolima lo Ligulu mahelu limo Ami tiombu laingo Mahewanu amampo tolimo Botong gade tia Turu tadelo ato tia ito Botapi opo badaria Lutuani mahualia Bolomai heposahihia Polo tuane mau pulu lahidia Wal taiha diria Ulipa butol malimomotato ulo Pemimbiu para mata mapilo toliango maapolo tolia Turu tadelo ito wato tia Yang bola manusia Pegade tia wali dia lamapi pengmayali To bibinatang yalom yang belato guguru yalom Lehila miato tia to mimbiu para mata mapilo toliango Di dalam apa itu tiango di dalam apa putu wali ada kotor yang malu wali kilo mulu wala to wala mo pito mo duduo odi tolo to ti o me de pango ne dunga to lolano ambu mengopango yang pola ja podung helato buango utong gade tia malu atia ela melo atia ono tio maju on mabu tu alai yang pola kilo diri dialio syukur alhamdulillah penggade tia amiata tia insyaallah take ngatia jalma maya wali odelo potoliango mengupanggola dibuah tigo dulu heta apol he pongola dia tamolola matia wali de botadu dutola prasalatia tolia mongokai to wali dia tolalio syukur alhamdulillah penggade tia insyaallah take ngatia mau bayama del potoliango beli bapu puluhan boleh montok panggola di bota popo luang di tolo inene tiba pun yang berat tiba pun matulo ke jendela inene menghiriki bibir merah syukur alhamdulillah dalam api putuali ada potoli ango burung yalo bila ibu tiba di nasihat yalo hejalo walo beli tahu burung walo Debotan poda tahiyalo, badi dia juga kali halalo, badi hulato mau walialo. Pegade tipe putu lima dari potoli ango bibio, kalau potoli ango bibio, beli olo umange tawat watio, utelo wali tiga bahe monitio, badi tolo utelo mahe molo itu heto bulalo, mati umange dungalo, wajah dungalo hialo. Potong gade tia mau dituama delo pahamu yang pelapor kali angol burung utara kuku wale tibua boleh nanahutu tilai nanahutu tibua de boleh di wange tadi kaya potopol syukur alhamdulillah akhirnya mengodla uturia dan kalau maapulo tauda mengodla ilpuji ada mengodla saya aniatia sama-sama uturia Bota pila padaria pila pangatelo iya uti borudah uturia namanya atau tia memang kayo lang mga tiyomundo uli papal eyato wang dila humahumaya pila tamo to debato malimpo patato uti borudah namanya uti sama-sama uturia taudaan ami atau tia potol yang namanya mondo Mananggu to desa buti kecamatan Mananggu di Kabupaten Bualemo
Insya Allah wali potoli ang burung itin dito dito. Wan burung itin dito wali tinen wali bapo bolo alipo wali tinen bo pita ipito ko ito. Insya Allah tala dito dia. Tahir lo mengot yamanto. Bang tahir mengot yamanto jadi pahamnya dari potoli yang alo beto dan potoli ang wali bota putih walo. Ben pora tahia lo aja papa halal. Bahito mau de kota wali palne tama mereka ngota. Hindu mak ada dia bang hemal ngahia lo tahu serja marin tahu dah. Ketole teh lo mengot yamanto ke potoli mal dia lo potoli ang burung marpati. Insya Allah wali boleh ditipu wali berarti telai. Motor dunia itu kalau akhirat potoli yang lalu selamat di dunia itu kalau akhirat. Tahu saat itu insya Allah berarti potoli burung marpati utulia. Wan berarti potoli ang burung karakutu dia wali hamal. Memang wali dibangke. Wan ubangke wali utelo na itu ubangke wali. Tahu saat itu dia atu tata ngodla utulia malah panolomi atau dia. Wali para mata tu wali untuk lamari makon monoli utulia malam tiap hari. Tahu saat itu dia tahir alami atau dia tobi utuli tahu dah itu baru dah alami atau dia. Dia tu dia tiap kali mango panggil ada di lama mimpi itu. Kunting wali itu kau pasir puli potoli mau utulia. Tapi tahu dah dong kalau maapu lo utia nama diri itu. Ame hati je pemain ngomong tu kaki, bodong ko uli ala wali sarati, dong kalau emplok posalawan. Syukur alhamdulillah mau panggil arah tu tuli malai pukul malai kasih tu tuli yang kita tahu dah inama mihindi itu. Kundi ngawau diri tu. Kota lah di lama ada mangol itu irama mengira lo hayawa tanggal lo. Kota lah di lama ada lo haya ada lalu. Irama betul-betul tanggal lo tu dulu. Kota lah di lama ada langkah tu dulu. Kami hati-hati yang butuh mudu. Enak wal udu heda lo tu udu. Wanu balo mau tu tu orang tu mudu. Wanu balo mau alu tu tamu ngilano. Wanu balo humayang tu orang tu bolao. Ulang kiri hulala tawli patah ada atau patah putu buatan. Kolnela pengata tu mahelang langkah atau bikida ulayata. Dongo takawasa. Boto mengodai puja dan mengodai seraya di mati mamang ada mengoti lalu mengoti yang menghadiri poda ada mengodai utulia amiati amil putun kau tuhata maapi di periode tu arah tu lahu atau hal itu tahu amiati utulia mahina memimpi itu di mau dilito portal damang itu mata dua utulia mamulito amiati di bulu mulut itu kedua utulia. Pagkadetia melatinya malamnya totia para mata maplotoliano Toilo atau liamo, pagkadetia ati pemimpi para mata tia de bola maui tolia, panggil dalo adat ya. Dalo adat yang mengotiam tomulo ilatinya malamnya totia, tohulu kimalodio, totumehe bukayo tumba poti irma maladilitio, aiti katotulio untuk awal di malapulitio, di bola potui sisalio. Pagkadetia dalo adat yang mengotiam tomulo. Tiatio wali tohu kilati tolokati tuluhiu linting mahadati maharu dulu itu tali 50 kala kilati tolokati tuluhiu linting mahadati walu lete 50 kala juga masalio amahima tolak kulio tanma ilo agalio walu lo agalio bolo ilalo alo tobayahio lete 50 kala tiala tomahamolo Nubalah mau foto do kali alio. Itu mimpi maharut kita mau puluh kala. Itu mah gila di sial ini lo mengotiam temulong. Maharut lalu mahilanya bawa kalio. Terserah 30 juta. Mahu kalihu 50 liu. Laka. Boleh kita mau puluh di mahilanya. Kemudian lima leto. Maharut tangguh kiluat tuh hiu buah-buah. Insyaallah dan malamnya juga hari halio. Dulu tadi itu melahuan, ibu sadia itu buah-buah. Dulu tadi itu mau dia buah-buah sadia. Buah-buah sadia. Dulu tadi itu penu di dalam apa nade ayuwa, mabolonga bilang utipua. Untuk ada dia, olo timur atau tubuh jagung yang berat terdalam malu hidup tua. Kemimpi buah-buah ayuwa. Tadi tadi potopol. Syukur alhamdulillah. Kila kalau mengulang utulia malu tampil dilito lo mengati yang bentuk lo buat lema taudaan
maharulia beheta 50 beheta 50 kala menengah tua kepuli muhe tola kulio tahil mengolah utulia tutua walang beheta liwa atau 50 panami atau dia amalomai moto butai ukabiyaman tubula moral pitanga managu hama uli puluh kalo beheta 50 beheta 50 kan ulo limutu 100.000 kulio tetolio ma toli molami atau dia tunyambi ulah 5 hari ulah timo ada ti wan mahua sadia buah-buah wan mogia buah-buah sadia udongol ma polo mengolah toli mengolah ilo pujia ulami atau dia temana gua di bawah minggu ayua atau patah ni ilahua insyaallah atau saat dia tinimbi ulah dili tolo mengotian bodo wan wali buah-buah ulo buah lemo ulo limutu lolo opa atau buah lemo amalamai muda maharum kulit kita tu mula tau dah to saat ikuti matol yang terhilas itu mimpi roy itu kon bilang mau udulia mau nyangata mo atau mau ngobla utulia tuli buah buto amti mam to bilu ma kon mau dili itu ma pelantang masa pelantang zaman itu sama-sama utulia botak pelok badari pelok pengatel iya wale kata hadiria botak bilari matul itu mukau mulia mimpi wale pelantang masa pelantang zaman. Kabia mapu kalau dalam totai hadiria boleh lo tahi lo atau tiap mula walio itu awat tiap kalau pasai dia kalau dia mau pulang dia uli bawa kalau mau tato lo terkali tiap walio nuhelo tilayo batio matungayo nuhelo tilayo dia matungayo batio kereto meladungio bato tualugio mamusawara patatio tomo melimale to ulang kini ulalata walihi pato adata uo pato putu uata uito wali penela pengahata totonala uhilang-galangkata tolipide ulayata motong kadetia amiato tia mamuti awoli to uata uo pato tiga di amiatia ta mengingato buata pato putu kami atau tiata mutu-mutu nilai lio kalau 10 juta wilayahu wilhito umahetu to kilo laito uite lo pogito otunge limoluito uite le lapito syukur alhamdulillah tunge limoluito itu telah melalui sapi paling itu to kilo atau gak ada tiang lihat tiang tiawoli umat tutulade itu tolando umur talo khususnya metro Tilamutan dia sebanyak 1 juta alhamdulillah jadi sebanyak 1 juta tiap yang tetap hilang kaji tebele jadi mengira itu penarikan untuk KWA itu tahap 2 jadi mau ada dulu atau mimpi kalau nikah alam tapi terlihat tuh kalau niat dia terlihat tuh itu kata ada dulu ya mau lima leto kata ada dulu kata itu tuh zaman kota adalah dulu itu kalau itu tuh mengalami itu kalian syukur alhamdulillah tuh gak ada dia tuh mimpi dua awal syukur di dalam niat dia itu awal dia tata lo mengatur boleh juga masalio kemudian itu lo ketolan tuh ketika hari itu liau lo ketulai yo itu kayak dia atau membeli maleko kemimpihu wilayah itu tunggali melalui itu bilang sapi insya Allah tak ada itu warna mau dipikai sapi di botak ayam itu otot kuliah saya tahu yang kalau ngambil tahu sapi mau dimotong dan juga mailah hemat atau pango saya ngambil tahu tuherio tangga-tanggango tio ulai lamango ponggoli olo lai lamango tengah dia pila de la dia to bilo asal 400 yo sapi mengo jama pila dia to malaka bolo tahu wali sapi pemahatan tapi kayak protokol syukur alhamdulillah kira kalau mau dia tapi tahu dah kayak hati-hati sama-sama utulia mahu terdiri mahu kelantang kalau masa kelantang kalau jangan terhilang mengudah utulia bapak terputu buat penata atau nama kata kalau saat itu dia
buata kato putu tauda wali totolu patoa itu betul 30 juta tauda tetoli wali upung pungo tu upo oyo yang di petata pebon pali sampah itu lepang itu ui dari lapi tu ngene malu itu yang gili mati itu ui toli aito dilami-lami itu molohu ada bumolingoho insyaallah di pobo-pobo ta to saat itu dia ma toli mulami atu dia tu nebi hulu wali penandang ala masa penandang ala jamani to 10 juta lola itu waktu ngeli malu itu toli wali lobuto ame dekan mondo wano o debang akadi mu akajian to beda ta udah sama-sama amat dia Bota lua 600 bagi 2 wano itu dia 500 karena dia 100 ini boleh aku tuh total dia lah dia wan 1 juta bagi 2 teh itu dia lah tiap boleh itu dia 300 jadi yang untuk ina upang ika 400 tambah ada bang 300 nah itu tidak tutup kan mulai malah 300 Keto 5 kalau menangnya itu dia penembi kalau wali pelantang ala masa pelantang ala jamani utia sakit wali motor itu udah tinggi otot itu dia tohi yang abu dia wana tabal gini mengotia mengoral pujian dimimpi wali bolulo maafkan pesabusi yang kotor imono Kadol. Kadol kenete. Kenete dia ndelo mulo. Kalau betilo kalau kenete bahasa. Itu enggak umayani penumpang lagi dari Sofi. Kalau makulo tiatima makulitio tau dah wali lo iya mai lapato wali bodong utang tangato. Lo iya mai lo pulito bodong utang tapi itu makulitio tau dah. Mampu itu. Dong kalau makulo baki dia pemain hundu lo bodong emplok kepoto limon. Ya. Ini.